Okay, once again, we would like to thank our sponsors. Apo, kangrunaan ni Apo Board Member Fred V. Alili, owner and manager of Biosynergy Organic Fertilizer and AgriSaver Liquid Fertilizer, Apo. And for more information, please get in touch with Carl Jason Alili at 0917-543-7111. And of course, ang kunyang panalawigan, Arco Marys of the 6th District of Isabela. Of course, iti Mayor, iti Ramon Isabela, Honorable Mayor Jess Lataran, and F1 of Cabatuan, Isabela. Nakita nga rin po, pagkati magbuya kada kami at madi kami mga naka-steady kami mula sa internet. Ayan, so please bear with us. Apo kada kita dito sa Facebook, hanggang makabuya kada kami sa Facebook, ito talaga kasta. Kata padaasin taman nga i-boost. Ayan, medyo magmagna, mabasit o rebasit. Okay, kadagiti, kahit na kumablao ba yan iti official text line, dito lang nga po 0915-071-3686 ti ingkay pagteksan. Itamutan na po ti mabalin nyo nga pagpugtuan namdama, kadagiti name that yun tayo and other things. Kahit kablaawan man ni Tatay Alyot nga nakaindayon ken pakipatukar man tayo halsema. It's me, Kadong Konanawin ni Wilfredo Orden, iti Kabarrogis Quirino. Ket kunana bay dito ay akur ka nagbuntog pati na dito mo tawag. I-reject ko lang nga po hanggang mabalin dito mawag dito eh. Good PM Kuya June and Jan Marca, great command, belated happy birthday kay ni mother ko iso ni Gloria Fernandez into na January 6. Mommy, happy birthday and more birthdays to come and good health. Sana humababa ang iyong buhay. Greetings coming from Carol Tolentino of Banuara, Cabanugis, Quirino. Ket ko na napay. Hello mga idol, greet man na amin nga taga-barangay Siniliti na ragsak nga barong atawen. Request ko man the GC Siwit. Ito yung kablao, Marites Linian. Salamat po. Wow. Thank you. Ken, may isang nag-text kanyak. Ay hangal, ito yung official number, number it is Sweet Radio, Kabsat, JR Kakayan, it is Sinili. And iti official number ket 0915-071-3686. Dita kayo apo mabalin nga pumbugto kada kami. No, agpapapugto kami ti sonata. Tapno ada chance sayo nga mga bak. Hanga dito personal number. Personal number apo for business purposes no kayo tag pa-booking. Siyempre no dati kaskasanan, birthdays, bunyag and other occasions, dinner shows, concerts and everything. Basta na may pakainagan natin music, political jingles, napayat na commercials. Please get in touch with my number at 0905-808-1259. That apo yung numero ng personal. Balong. Medyo nabuntog nga talaga at internet tayo. Malik nga may share ati ko. Hamo pwede isi-share, basta buyain pa laeng. Talagang kasta. Ayun. Sa Mayweng. Sige lalayang tayo i-share balong. And kung napaisyak pa lang, manong kablawan man ti family Mateo dito barangay Sinili Purok 2, manong kablawan pay, damanong ko Joanne, Josel, Judy Ann, pati Jay Dawang kaanakak, isuda Jorens, Tabunan, Ken Ashley, Kate Urbano, tayo nakablaaw, Jerwin Mateo, manong kantaan nyo madajay kuskus, isagad ko kini mother ko. Dati man tibalam niya, request dati taji ko. Liberty Store. Nalawa nga kanal ka nang. Nalawa a kanal. Ay ka narigat ti may tab-tab sa ulit nalawa a kanal. Narigat ti umaon. Mabasa ka launay dita. So nasasaya mo na din tinakipot a kanal. Tapos siyempre mabali mo nga layawan. Hindi ka di. Buwan Okay nga ron, para kita dito taltalon ditang manarimaan nga agtab-tabas. Agpadpada no, whatever you doing. Jakman ilibak, lugar anak panak, pagraragsakat, apapapanak, pagdigdigusak na palaus aragsak, nalawa a kanal, apagbat batukak, no ilumlum ko daytoy subsub ko, naapgad unegnat na banglo.
At dami na nga na batuteng nga na nalawa a kanal naglawlaw tiledda. Nalawa a kanal labagdig-digusak pagpawpawak nang runa no bigbigat no itirabi ikat agmamayatak. Nalawa a kanal ti pagdiritsuak. Happy New Year karo ba mga idol. Greet ko man ni Apong kung agwapo madamang agkapkape ni Simo Baligad dito yung Mananaw San Manuel. Request ko man dyan si Siwit. Salamat idol. Amuyo ka di tipakasarakan nalawa a kanal apag di din namagan. Dahil ti sekreto kukwak lang abuk-bukod at dapay jay lawag paset na itilaod. Nalawa a kanal labag dig-digusak Sa balik ko pagpawpawak nang runa no bigbigat no itirabi iket agmamayatak. Nalawa a kanal ti pagdirits Nalawa nga agong nalawa a kanal abagdig-digusak pagpawpawak nang runa no bigbigat no itirabi iket agmamayatak. Nalawa a kanal ti pagdiritsuak. Nalawa a kanal ti pagdiritsuak niya kanal. Nalawa pagdiritsuak. Ada kasi na tagargar na di kami. Pagdiritsuak kana. Diritsuak. RNB style. RNB. Okay, kuna na tuloy, hay kuya kablao man, ninanay ko nga nakaedda, kanimanan ko nga, Facebook, kastama at di amin ang agdingag, apay kantay man ko dati, Marti Raposo, sagot ko kadagiti amin ang agdingag. Thanks kuya, Merry Christmas and Happy New Year, kadagiti amin ang agdingag ng kablao. Cristobal dito'y Planas, kuna naman. Kablawak man amin nga taga Ricarte Norte nang Ronald Dapapang, Andres and Mamang Berling, Ami and Donis, Abel, Alvin and Amilin, Myra and Buloy, Val and Joy, Bonnie and Bibe, Manang Maria, Antipatic, Anti Pamilya Junicio and Fernandez. Thanks din nakablaw, Annabella. Request ko man, Tumang. You see. And of course, good afternoon to Manang Maria Peters. And thank you so much for always being there for us. Ayan. Amu talatan nyo na behind for being with us. Ayan. And kung na ni Dali de la Cruz, Happy New Year mga idol. Binabati ko po ang pamilya de la Cruz sa Balungao, Pangasinan, San Aurelio 3rd. Thanks mga idol. And tay agong nga talaga tinalawa kung na ni ading nga elawan. Nalawa nga agong. Talaga mga mapnag ka. Good morning Manong, watching from Singapore from Francis Mariadas. Hello again Ading Jun and Jem from Auntie Ida Clinton. Hello po sa lahat, watching from Canada from Ron Villaflor. Watching from Edmonds, Washington, USA. Auntie Ida. Hi po, watching from Dubai from Maricel Bareng. Watching from Hong Kong from Lot Mabasa. Ate Jasmine Ligtawa mga stick smiley with puso-puso yung mata na. Great ko nga po kay Kuya, di asawa ko si Jefferson De Vera nga agmalmalam nga I am Mobile Legends. Di na pa'y masangong mangal dawon. Thanks Kuya from Jennifer Ferrer. Ilaok mo ka dito dinengdeng data cellphone na ano maramanan na ti nanam iti Mobile Legends. Madi ka mo dito actually nga game nga abang masangon. Pinadas kumot ka, madi talaga masurutan. Da Jason ang Justin ni DGM takas tayo. Nagyan ako. Wow. Okay, so anak ko na ni Ma'am Michelle. Ni Michelle nga ko Aldanya, DJ gayam ko DJ
Jai. Quezon City. Isa nag-text ngamin kanya. Ah. Maganang hamubang banggitin tinagang kukunan. Michelle Adanya. Sawa ni ko tata Ogie Alcacid. Gayon ko. Pakablawan ni Papa Miguel. Miguel, ano man eh. Kin Mama Onang request ko man soping. Thanks. Kano na dyan Carlo Bergonio. Wow. We will be doing that. Ngarod, I think nag-request iti Kuskos, tatay. Kain katagiti so amin na po nga miyembro sa iti 4 Decade Hong Kong chapter. Alwada nyo, dagita lolola dita hanyop apaan ida. Ken syempre, baka madamdama, inapay pagtalawan na kayo. Ngam hanyo iiwasan ti agdot-dot talaga nga datagat paset ti panagbiag. Awan adayo ka no break time yo aki talaga nga. Oreha nga break time tana dama balin yung bat isamirayo ki dilata. Ta syempre masapol tayo ti. Hello, kamusta kayo dita? Yan. Video call. No kaya't mo't makapundar, makabalay, ken makapaadal. Dim ipaw-pawit amin na kwartam, taday ka ket nagregatam. Laingen itiyak kwenta, tay eksakto agastuenda. Tagpapaimas kuko enda, santo agbanbanog ka. Agkuskus in the morning, agkuskus in the night. Agdut met no break time, agaw awir ti aso all the time. Kanayon tay aparkagan ni Lola, no kasta nga kamali ka. Angem agan anos kalat, darling para pamilya. Agkuskus in the morning, agkuskus in the night. Agdut met no break time, di dapay sumbatan tagpiman. Samto pa sa rakuan sang karubaan, mairan ranot pati chismosan. No di damaikan ay irurumenda kan tulan. My kumare and kabagis Minda. Good afternoon together with Dr. Adriano Sabado. Tiag package met kitliklikan, tamakin na pang nikatugangan. Nasyasya at no kwarta emlatan, tay kang runa an lang ti magatang. Kontrolem lang iti pautang, kadagiti mapagtalkam. Kang runaan na agsingsingpet ka, agkararag ka kenkwana. Agkuskus in the morning, agkuskus in the night. Agdut met no break time, agaw awir ti aso all the time. Kanayon pa'y aparkagan ni Lola, no kasta nagkamali ka. Angem agan anos kalata, darling para pamilya. Agkuskus in the morning, agkuskus in the night. Agdut met no break time, di dapay sumbatan tawag piman. Samto pa sa rabuan sang karubaan, mairan ranot pati chismosan. No di damaikan ay irurumenda kan tulang. No di damaikan ay irurumenda kan tulang. No di damaikan ay irurumenda kan tulang. Apo iti kandat mi apo nga maiwaragawag pa iti maitanok iti kinailokano tayo iso nga adda iti nga programa. Yan iso nga pagyaman nami apo dagiti sponsors mi agtultuloy la tapo nga mangmangted iti blessings tapno umadu pay iti paghayam tayo nga makadwa tayo apo kabayatan din kampa nagampayag iti tangatang. Ngarod iti gayam mi apo dita Iowa USA. Thank you so much once again. And kini engineer Kokoy Terte, of course our board member Fred Villalili, and sa guning panglalawigan Arco Maris together with F1 Kapatuan Isabela and our beloved Mayor Honorable Jess Cladaran. Itegtultuloy apo nga panagyamami kita kayo.
nagkablaw dito ko na. Kamusta deng? Pagrit na kuman deng kada parents ko dita ayan tayo. Dita Villa Carmen, Merry Christmas and Happy New Year. Deng. Thank you. Kana nanay Kuya Jerwin Alviar iti Calgary, Canada. Calgary. Tapos nag-text ni Shane Navarro kana pabati man sir ni Lolak Solidad Navarro nga dari yun da dita. Ay anya, dari yun da ita ditoy Tres Reyes Saguday Quirino. Ha? Wow, kung ano di taga Villa Beltran da ita. Wow, iso. Iso. Kadwa na siguro, napamo nakare-onion. Nakare-onion man. Okay. Uso talaga tin reunion no kasi nga December man lang. Kasama tapo ko kita Kalamkam and Borgonya family dita purok 4-5. 5. Yung lolok carding. Yes, dapat imang angay ito tatang reunion. Ti Nakita Borgonya family mo, Jay Abra. Taga Abra. So all together as one big family dita. Family. And kadagiti naki-attendar mat iti purok gatherings, year-end together. Ano dyan? Year-end Christmas party iti purok 4 Villa Carmen, Ramon Isabela. Thank you so much. Kadagiti nang idaulo abo. Of course, ni Kagawad Uncle Edwin Pastor. And purok President Uncle Edgar Badwa. Kadagiti iti mapuno agyaman kami apo ket sabi ko maabot umirot pa iti panagkakaruba tayo dita nga puro. Kami nakapanta mo yung mutan tadi kami nagsasardeng nga nagtuktokar. So once again thank you so much kadagiti nangalakad kami sa Pangasinan ni Dr. Adriano Sabado and Kabagis Minda. And of course itamet Bataraclan, Manong Jerry, Kabsa Jerry and Ma'am Devora. Thank you so much kadagiti. Ngarod with your name, age, and agur ka na litratum DJ impatulod na kanyang DJ Awampay much. So edades. Epilido na. 300 daya ba? Uno natatay sa ngagasot. Tas 300. Tas samar naman sa ngagasot manayin. Another 100 peso load. Iti makapugta po. Iti pauluna. Inunaan laang. Dito yung text line nato. Dito yung text line. Text line 0915-071-3686 with your name, age, and address. Sagana yun. Tinagan. Age, address, mod udin to titulo send ko na nanto de jayan. Penartakan nga raw, tatadto yan na po titatatlag nga sonada. Sa mga kasot at piso. $75 noon nang kami ay tawagan na ako ay nagsanay sa taktika ng militar. Hirap at parusa ang aking naranasan bago mag-graduate hanggang sa regular. Nagatog text no ka. Manalaw na eh. Pagpagto Inno na Siyempre ang buwan ng kami ay ma-assign doon sa Togoran. Alauna ng gabi nang kami ay banatan ng mga rebelde. Sila ang aming kaaway. Mayroong isang araw kami ay naubusan ng rasyon na bala, ulam at pagkain. Mag-uumaga na nang matigil ang labanan, nang mahawi ang usok, bangkay ay nagkakalat. Omega Company ng Philippine Marine, sila ang dumating na aming reinforcement. Sa Alpha Company ng Philippine Army, kami
Kami ang starfighter sa Tuburan, Basilan. Nagtudoon din ako ng text message. Mayroong isang minuto ako ay nagkamalay. Ako'y nakarinig ng tawag ni Commander. Ako'y nagtataka kung bakit ako'y buhay doon sa Mindanao, Tuburan, Basilan. Akala ko noon, sige naman di mangituloy ta kita man tanang apa. Katapusan sa nagbabagang anyo, kampay ni kamatayan. Kadungan talaga ni nagmayat. Omega Company ng Philippine Army, sila ang dumating na aming reinforcement. Sa Delta Company ng Philippine Marine, kami ang starfighter sa Tuburan, Basilan. Lipasan tayo? Juan. Sige. Saanan nga ron nga lipasin. And once again, thank you so much sa po kadagiti. Nangipataya ba po kadagiti answers da. And out of all, siyempre, may salaang iti mga bak. Yan, kit inunaan. Nalalakat pa ulo na dagiti nga sonata. Ngem, inunaan laeng. Adya lang ti ayam ti dijay. So, we would like to say congratulations to a 25-year-old boy from Purok 7, Bugayon proper, Ramon Isabela. Iti sungpan na po is a kampay ni kamatayan. That is correct. And that piece is originally done by sino man din ang kanta tuwin to tayan? Nawanay. By Tatan kung kuna na eh. Peter, kung sa? Peter Tatan. Tatan. Okay, and we would like to say congratulations to Rosel Del Rosario. Apo balakpak naman. Peter Tanan. Of Purok 7 Apo. Damalan na nga ba nga taga-Ramon. So once again, the Tanga Sonata Apo is being sponsored by our friend Gayam tayo Apo. Nga agdinigag latama kada kalayo. Kada kami kahit kung nanak kat ay agpapermute aman kabisat ka na. So that's it. To Engineer Kokoy Terte.